Yesu nashimwe cyane, haleluya haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu. Amen. Amen. Akomeze kubana namwe kandi mukomeze kugira amahoro. Inshuti z'Imana rero murabona ko uyu munsi navuga ngo ni ibintu by'igiciro gikomeye. Twatuganira ijambo ry'Imana mumbona kuri televiziyo jyenyine, ariko uyu munsi wa none ndi kumwe n'umuntu w'igiciro cyinshi mutari muzi, bamwe muramuzi abandi ntimumuzi. Kuri jye rero ni umuntu w'igiciro, Imana ishimwe. Amen. Amen. Ni umutware wanjye, mumumenye, ndi mariye, dore tunari kumwe. Abanyandikira kuri Facebook menye ko ndi mariye kandi ndacyari kumwe n'umuryango. Imana rero ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni karibu rero umutware mwiza. Imana ibahe umugisha. Amen. Turi mu munezero wo kurangiza umwaka, ni by'igiciro. Ndashima Imana ko Imana yandinze ikandindana nawe kandi ikaturindira n'undi muryango dufite hirya. Imana yacu nishimwe. Rero Imana yanarinze abakunzi b'icano yacu badufasha umurimo w'Imana, badusengera, abakoze subscribe, abandika komanteri, dufatikanye kubashimira. Imana ibahe umugisha, Imana ibagure mu maproje cyangwa amaporogaramu mufise. Umwami Imana abagure mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Rero reka ntatinze tugeze ijambo ry'Imana ku isi yose no ku bakunzi bacu badukurikirana buri munsi. Ijambo ry'Imana ryo gushima, kubera yuko Imana yaturinze. Twaciye muri byinshi, haba ari jyewe, haba ari nawe, haba ari n'abakunzi bacu badukurikirana buri munsi. Hari abo twagiye tuvugana, hari abagiye bahura n'ibyago bitandukanye, ariko Imana yarabarinze. Natwe twaciye muri byinshi kugeza ubu. Reka rero mvuge ngo mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana, nawe nguhe kaze mu gushima Imana. Amen. Uyu mwaka kuva watangira kurinda ugeza kuri iyi tariki, wawubonyemo gute? Wabonye Imana gute? Wayisobanukiwe gute? Ukurikije ibyo Imana yagiye ikurinda, ibyo yagutambukije kugeza uyu munsi wa none, ni kaze. Reka dusenge. Mana data wa twese, ugira neza, Haleluya. wuzuye imbaraga kandi atawuhwanye nawe. Mana ushimwe. Tuje imbere yawe nk'umuryango, kandi tuje imbere yawe n'uyu mwene data yashimye gukurikira ibiganiro bica kuri Living Fruit TV. Haleluya. Ni ukuri tugushimira ku mirimo wakoze. Tuje imbere yawe kugira dukomezanye, tuje imbere yawe kugira ngo turemeshanye, tuje imbere yawe kugira twamamaze imirimo wakoze niyo ukomeje gukorera abera bawe. Si twege gusa, ariko twavuze ko ari abera bawe. Tuvuze yuko mu isi yose ukora ibikomeye. Ushigwe hejuru Kristo. Tuguhaye kaze muri iki kiganiro. Reka uyu mwene data ariko aragikurikirana, kimukura ahantu kimushikane ku yindi ntambwe. Nawe umuha umunezero mu mwaka w'ibihumbi 2024, amenye kuri Imana. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma bene data, nagomba nongere namwe ndabahe kaze nk'uko ndayihawe, ariko ijambo ry'Imana niryo rikuru. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Bibiliya yera, tugomba dusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Turasoma iyi zaburi ya nyuma, izaburi ya 150. Niyo zaburi ngomba yuko dusangira. Turasoma igice cyose. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga muri zaburi y'150 ku murongo wa mbere gushika kwa 6, haravuga hati: mushimire, handitse ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire no mwitazanure ry'ubushobozi bwayo, muyishimire ivy'inkomezi yakoze, muyishimire nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye.
muyishimishe ijwi ry'inzamba, muyishimishe ikembe n'inanga, muyishimishe agashako k'ingoma n'imbyino, muyishimishe ibifise imirya n'imyironge, muyishimishe kuvuza cyane ivyitwa matowazi, muyishimishe kuvuza matowazi mu ijwi rirenga, igihumeka cyose. Mwene data nawe urahumeka, nanje ndahumeka. Ijambo riravuga muri Zaburi 150 ku murongo wa 6 ngo igihumeka cyose nigishime uhoraho. Ijambo rirangije rivuga iti haleluya. Amen. Mwene data, uyu munsi tuje nk'umuryango, tuje gushima Imana. Twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abasenga Imana iramaze kubibira ibanga bimwe bimwe, kuko yibibanga n'akantu gato nk'uko ima ry'amazi ryogwa mu kiyaga. Ntihazogire ingorane dufise twebwe abavuga butumwa n'abahanuzi. Tukunda gukanga abantu tubabwira ngo jewe ngo Imana nacyo ngo impisha. Imana iguhisha byinshi, ikwibira akantu atanako kamaze. Mu mwaka hakogwa no mu ku munsi umwe hakogwa ibintu byinshi. Imana igwana urugamba mu buryo bwinshi. Imana itabara abantu bayo mu buryo bwinshi. Ugasanga uwo munsi mbere nta n'ikintu yakweretse, kandi wageze ingendo. Harimo n'abazanye uburozi ngo baje kukuramutsa, bazanye ibiryo birimo uburozi, ariko mu gukomera kw'Imana ibyo basizemwo byose uburozi ikabuvunjavunja, ikabutesha agaciro, ubukari bwose ikabuvunjavunja. Wewe icyakwibiye ibanga, ariko yakoze nk'Imana. Ibyo nibyo twaciyemo uyu mwaka, nibyo waciyemwo uyu mwaka. Tuje rero kuvuga imirimo yakoze nkuko nawe hari iyo yagukoreye. Bwana Yesu asifiwe. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 hari urugendo Imana yarabwiye umugore wanje, sinovuga ngo madame, ni umugore cyanke umufasha. Nayo majambo abiri, umugore cyanke umufasha. Nanje uru rugendo Imana yararumbwiye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2004. Haleluya. Ariko yagiye kurudusohoreza mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nukuvuga kuri jewe hari haciye imyaka yuzuye 19. Rero nagomba kukwemesha mwene data, hari ivyo Imana yakubwiye iciye mu bahanuzi bayo. Hari ivyo yakubwiye ubwawe direct, ibitarashika birindire. Amen. Imana ivuze irasohoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Umenye yuko ikora ijoro, ikora ku mutaga, cyane ku manywa, ikora igitondo, ikora n'umugoroba. Tuje kubabwira ko Imana ikomeye. Amen. Nimba yaravuze ko izogukura muri Kenya ikagutuza muri Afrika y'Epfo, hariho abazoguca intege bakakubwira ngo ahariho hose urahezagirirwa. Niko biri. Ntituzohezagirwa ngo nuko twavuye aho tuvuka. Ntituzohezagirwa ngo nuko twagiye mu bihugu by'abazungu. Oyaye, umugisha w'umuntu uraha Imana yateguye. Urashobora no kwirirwa urwana n'ibi cyanke biriya, ariko hariho ahantu umugisha Imana yaguteguriye kuguhera. Reka rero tugendere kwijwi ry'Imana. Haleluya. Reka singume mvuga ndumwe, nawe urafite icyo Imana oyishimira. Yesu abahezagire cyane. Amen, amen. Kubw'iyo ntahe muduhaye. Ni Imana ivuga igasohoza. Yes. Yesu nashimwe. Amen. Burya abantu tubasha kuvuga tukavuga tuti tuzakora iki n'iki, ariko icyo kintu ntitugisohoze kuko turi abana b'abantu kandi tunanirwa vuba. Ariko kandi Imana yacu yo ntabwo inanirwa, nta nubwo ibeshya. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe no kubw'urwo rugendo yakubwiye ikaba yararushohoje. Bisigura ko nta deni Imana izagira gute, izasigaramo umuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kubw'ibyo rero nanjye ndashima Imana. Reka duhere kuri urwo rugendo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nanjye urwo rugendo rwo gutura muri bihugu by'abazungu
narubwiye igihe kitari gitoya, ndatekereza ko narubwiwe muri 2003, nibwo Imana yatangiye kuntumaho imbwira ko igiye kunkura mu gihugu navukiyemo. Yesu nashimwe cyane. Imana imbwira yuko aho narindi ibyaho nzambikurikiranira ku iterambere ry'ibyuma bigezweho, ariko kandi Imana imbwira ko izantuza nyine ahandi hantu. Imana ishimwe rero, yarabikoze. Uyu munsi wa none ndi ku butaka ntavukiyeho, kandi nta n'inshuti mpagira mvuga ngo yabigizemo uruhare. Ni rya sezerano ry'Imana, Imana yashyize mu bikorwa. Imana yacu ni ishimwe rero. Muri urwo rugendo sinabura gushima Imana, nahuriyemo na byinshi bikomeye birwanya urwo rugendo, bindwanya kugira ngo ntazashyikaho, ariko kandi imvugo y'Imana ni ihame. Yesu nashimwe. Imvugo y'Imana ni ihame, yandinze muri ibyo bigeragezo nagiye mpuramo nabyo, ariko kandi Imana ikomeza kururwana, ikomeza kurwana n'ibyantegaga, ikomeza kurwana n'ibyancaga intege. Uwiteka Imana rero arinda icyo yavuze akanagisohoza. Imana ishimwe. Amen, amen. Reka tubakomeze bene data. Ego turi kumwe n'umufasha kuva muri 2013. Haleluya. Turamaze imyaka 10. Imana ishimwe. Byumvikana ko by'urugendo twari tubabwira umwe wese yabibwiwe tutarashakana. Imana yamuganiriza mu nzira zayo, nanje ikanganiriza mu nzira zayo. Hanyuma kuva muri 2015 sindigera ntonda ahantu ngo ndakora akazi. Umugore ntaratonda ahantu ngo arakora akazi, ariko twaratunzwe n'Imana. Za inzu nziza twarazibayemo, bya ibyo kurya byiza twarabiriye. Ngombye kudakuremeshe mwene data utarabona akazi, urashobora kubura umuvuga butumwa ntuzuteke imitwe kugira ngo ubeho. Hariho uburyo Imana itunga, twege turi byabona by'ivyo. Kandi twoguma tuvuga ibintu ngo muhave mutsitara ngo batubwira ibi n'ibi n'ibi. Amarozi yararungitswe n'ubu akiriko. Twaragwaye ubwoko bw'indwara zibaho, hari indwara zo mu nda nk'abandi, hari indwara z'imigongo nk'abandi. Muri make habaye indwara. Nk'uko aho uri, nk'uko wagiye ubibona, hari abatashimye kurangiza umwaka, hari abaguhereye mu kwezi kw'icumi bakwimba, hari abahereye kwa 11 bagwana yuko umwaka wa 2024 winjiyemo kutawubona. Twese nibyo twabayemo, n'abandi nibyo bariko baragwana mu misi, bariko baragwana nabyo n'ibitero by'umudayimoni mu mpera z'umwaka. Ibyo byose twabiciyemo. Rero ibi tubivuga iki? Mwene data, ubuzima turimwo si umunyenga. Mu masengero twarahabaye, abapasiteri akabari usanga ariko turagwana kubera iki? Imana iduhishurira ko bakorana n'imbaraga z'abarozi. Imana itwereka ukuntu bakorera isi kibi, bakaza bakora ibitangaza, abantu bakabirukira, kumbe bariko barayovya. Uwo mupasiteri yabona yuko imbaraga z'umwuka wera zikurimo zidahuye zigwanyana n'izimbaraga y'isi z'umwijima, isi y'umwijima, akagerageza. Narahawe sentire n'umupasiteri kugira ngo arabe yuko umwuka uri muri we yowunshiramo. Ararindira ko ndayambara arayibura. Yampaye ikoti, ararindira ko ndayambara arabura, ntaco atakoze. Hari amafaranga yampaye, ariko mwene data ni wanamba ku Mana ntaco itazokubwira. Nkuko navuze ntikubwira byose, ariko bimwe bimwe irakubwira n'umwasi. Nabo mushobora kuba mubana, muririmbana, mukorana imirimo mu buzima busanzwe, Imana irashobora kukubwira umubi uwari we. Mukagendana muzina nyakibaza ngo ntabyazi, ngo ntabyuzi ibyo akorera munsi y'igitanda. Imigambi bagupangira abarozi bakoranye, Imana irabihishura. Amen. Bakibaza ngo ntabyuzi kumbura bizi. Mwene data, ivyo urimwo si wewe wenyene, ahubwo duharanire kuronka igitsibo cy'ubugingo.
igitsibo cy'ubugingo ucumva gute? Igitsibo cyangwa ikamba y'ubugingo ni ikimenyetso cy'uko utsinze urugamba. None ko mu ijuru abazoba barangije urugamba bazokwambika igitsibo cy'ubugingo, kwifuza umuntu cyangwa umuntu yakurehesheje amajambo asosa ugasanga winjiye mu cyaha cyo kwiba, cyangwa ugafatanya n'abandi gukora icyaha cy'urugomo, cyangwa ugafatanya n'abandi gukora icyaha cyo kwica no gusambana, ndetse ugasanga abantu bariko barakorora inda kuko umugabo n'umugore umunsi bahuye wa mbere, hanyuma imbuto zigahura, reka ndakivuge mu mvugo mbi ariko munantahura. Kujya guhura kwabo deja ikindi kintu gishasha kirimo ubugingo kiba kivutse. Rero ibivugwa ngo niterambere ngo inda utateguye kuno kwica mu bindi niko ijambo rimbwira, kuko kwica n'icyaha. None iyo umugabo n'umugore bahuye baba biteze yuko hategereza kuvamwo umwana ntavuka afite imyaka 20. Umwana ahera ku munsi wa mbere mubonanye, ku segonda ya mbere akagenda yevuriwa nk'uko nawe wakuze. Rero ngombye kuvuga iki? Iyi Mana turiko turashima ni Imana twari kumwe muri 2020, ni Imana twari kumwe muri 2020 muri covid, ni Imana twari kumwe muri 2021 muri covid irangira. Kujya tushima ngo yadukijije covid, kujya dushima ngo yadukingiye inzara, tuyitura ubusambanyi, tuyitura ukubesha, tuyiture kwiba, oya. Izi ngwara zose yadukijije, ibi bikorwa byose yadukoreye, ikatwicarikana nawe tutahora twibaza ko twokwicarikanywe hamwe, ikaguha ako kazi kandi atari uko wize gusumbya bajya abandi bicaye. Reka tuyiture ibyiza muri 2024 itwishimire mwene data. Nta byinshi ndabona yuko nogarukiriza ngaha, ariko Imana yadukoreye ibikomeye, Imana yagukoreye ibikomeye. Reka twe n'umuryango twiyemeje gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo muri 2024 turondere Imana mu gitondo, ku mugoroba no mw'ijoro. Akazi zokaduha, ubugingizo buduha, ubuzimizo buduha tukiri bazima, izoduha kubaho neza, izoduha kubaho nk'abandi, ariko ikirengeje iziduha ubugingo. Imana ibahezagire cyane. Reka twari mu mwanya n'undi gukomeza gushima Imana, tugiye kurangiza, ariko ntabura no gushimira Imana mu bantu bagiye batuba bugufi mu gihe cyose cy'ubushomeri twabayemo. Sheri, cyari igihe gikomeye, byari bikomeye cyane, ariko ndashima Imana ko yaturinze guteka imitwe, kandi ikagwana uko kwiriye kugwana, ikadukorera n'ibirengeye byo twiyumvira. Abo bantu rero Imana ibahezagire cyane, Imana ibaha umugisha. Ntitwabona akado tubaha ariko bivuye ku mitima yacu. Sheri, nukuri aho bariyumva murakurikiraniye cyane Imana ibaha ku migabane yose muri ko y'isi, ku bihugu byose muri mu by'isi, no mu miryango yacu mwagiye mudushigikira aho tuvuka mu bihugu bitandukanye, Burundi, u Rwanda, aho umuntu yagiye aca muri East Africa. Nukuri Imana ibaha umugisha no mu bihugu bitandukanye biri ku migabane yose y'isi. Imana ishimwe. Amen, amen. Shimira n'Imana yakongereye iminsi yo kubaho, kuko hari igihe kimwe byari birangiye, ahari uyu munsi wa none mba ndi jyenyine, ariko kandi ndashima Imana yo mu ijuru yahagaze ku cyo yakubwiye, yahagaze ku cyo yambwiye, ikakurinda, ikakwamururaho urupfu rwari rwagusatiriye. Abanzi bari biteze gutwenga, bari biteze yuko amarira cyangwa amosozi abaye mu rugo rwacu. Mureme, ntituzobaho imyaka n'imyaka. Hariho umunsi wo kuvuka n'umunsi w'urupfu, ntiwumve ariko arashima. Turiteze urupfu umunsi uwo ari wo wose, ariko urupfu rwo kwibwa, urupfu rw'abarozi bakwitera hejuru rurakavumwa mu izina rya Yesu. Shima Imana rero ko urwo rupfu Imana yarukuyeho. By'ukuri turi abagenzi hano mu isi, ariko hariho igihe umuntu
ashobora kukugirira nabi akakuroga cyangwa akakoherereza ibigukuraho, ariko kubera ijambo Imana iba yarakuvuzeho, Imana ikabigukingira, wowe ukabona ibimenyetso ko hawe hari harangiye, ariko kubera urukundo rw'Imana, kubera uburinzi bw'Imana, nka kumwe Yobu yageragejwe umubiri wiwe ugatemagurika kugeza igihe umugore wiwe amwihakanye. Imana itugirire neza, inshuti zikamutera umugongo, ariko habayeho urukingo rw'Imana. Imana yacu nishimye rero ko nawe Imana yaguhagazeho, nanjye Imana ikampagararaho, n'uyu ariko uyu mwaka aradukurikirana tukaba Imana ikaba uwezi. yaramuhagazeho. Haleluya. Yes. Yesu rero abahezagire, Yes, Lord. ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Amen. Shalom. Shalom.